Chiram kut sung in thongni kumkul thim na a taina a hmumi chung in nubali an itel thongni kumkul me maram thim na a chiram kut sung in taina a hmumi nala a nubali an itel dia thong kan thai chiram kut sung a amyota pitu le pini chung a chutnak som thum le pakwa I chu chung a numinung pali an itel zatok in chun nudel tum nak 10% long ase hi taina a hmumi na chu tan jang peng pitu thato in pi ching ngai mang The CD Party, Hakapeng Amuta Loto number 11, Dr. A. Moon and LD Party, Tantlang Peng Pini Loto number 2, Pini Syrian and LD Party Le, Kambala Peng Amuta Loto in, Do Ki Shuelun and LD Party and same. Chiram Gutsunga and LD Party ni Pengkip Intay na Amui, Tonzang in the CD ni Munma Panile, Haka in Sin LD ni Munma Pakat and Hungvetia Tongkantai. Ram chung thong krak chim lai thong hi kum kul me maram chim nak a min chim tlang chim in tai nak am humi NLD party thape tun ha chu zalam a chok in tai nak an humi an lom chuban tuk an lom mi chu me maram COVID-19 run bin nak cha a than ho nak a pe tu le zot nak a chon mi akar tal tu an siswal lai phan a tia ngandam nak lai ren tron tun ha le tron bong ngai tun ha ni ro rin an pek na COVID-19 zot nak hi a chiang ri lo cha a minung abu in hi kan shel ri shim shim ok asidia ngandam nak lai tron bong ngai tun ha ni an shim NLD thape tun ha chu ram kul le ram then kip NLD zum hai le lam chung te ban tuka tai nak hu mi an lom I minung abu bu in an chu cha a ngandam nak lai tron bong ngai tun ha ni pezol in to ati loading in pezul in to a chun COVID-19 zot ta a chon mi an kar tuk than lai ti in ra rin ber na an to hi si dia RF ni te Sharam kut la shupanga an LD Party in Pitu Hato, Pini Hato number 1 le number 2 and Mudar Hato a SNLD Party ni Taina an Mudia Sharam kut Chimna Commission ni Athana in Party dang ni minang thudu law He min a thudu law mi party haju USDP WUNP UBP le adang party han se He min an thut law na arwang chu Sharam kut Chimna Commission ni dihal nak le lai nak an to akaw na in nihin tiang zai thong pang phan alang ri law min a thudu law min hani an chimning a Sharam kut a me chazin adik fel law an rel di law cha a kan thut ri law ni si tian chim November ni ret ato mi me maram chim nak result kong a al ok tampi a tia USDP party chairman u tan thenia chim nak mirel ni kong le ni hin tiang than chung mi me result kong a USDP party chairman u tan theni mirel mi le me result than mi adi rilaw al ok tampi he me an rel long asri chu cha a ni hin tiang achok mi me result hi rit atlang asri law me pek mi se mirel mi se upadining in asile selaw zong zo fielding atangri el ok tampi a I hindu zong a el ok ri lai ti achim chukong a NLD party chimphon nak no ngai tu Dr. U myongwen ni me result an chaw han lo mi chu lungshin nak so asi chim nak chu tlong te le dai te in lim asi changkau chim nak to leo me pek chunga me result yang anur song mi boi nak ngai a lo tia le na to ave di in RF ni te Nyamaram chawza sarkho na tinga a her mi hlu to dan zatlang in NLD ni thong hi kumkul mi maram chim na ka tai na ka hu November ni hai khatyang result thai kho mi a NLD party ni bidu hlu to dan som thum la pasri USDP ni dan patni Rakhai mi phun party patni ni dan pakhat ve a tai na ka hu amyotan hlu to a NLD ni dan lai thum kaya mi phun party ni dan pathum a tai na ka hu bini hlu to a NLD ni kayaram kula dan pali chiram kula dan panga taning tariram thena dan pathum pakuram thena dan paruk mandaliram thena dan pani yankongram thena dan laili ayawati ram thena dan pali le mukoram thena dan pali taina anhu NLD ni thongthanna ato aninga NLD party ni bidu hluto a dan zati la somi la pani amyota hluto a dan zalal he kwa taina anhu tia NLD thonghi kumkum election.tok ni anlangtar in RF ni tel
Nepiro Union Election Commission Zumhaya USDP le UDP party atan tumnung songa tlukni lungtil law nak tatar again in dulaw na alang tar minhani tlukran na umlaw mi team nak le zalan nak umlaw mi team nak chu kan chawlang law kan zum law mi phunle byak na arok mi team nak kan her law thong hi kumriat phung trampi chu rammi ni kan kilvil lai tia abepi in an langtar dulaw nak an langtar min ha chu non lak na umlaw mi dulaw nak nan langtar tia pelak ni an thon na USDP party upa cheu khatte candidate cheu khatne me pek nak nun angak tun ha ni an LD party an tan I me zung an ha pa in me pek an sum na tia achim ni zong an tia DVP ne tial Myanmar Chawza Kaple Union Election Commission UEC bom in thongni kumkul Myanmar team nak to than utia USDP party ni November ni lekhat a USDP party thongset nangan chim USDP party ni November ni rat to mi thongni kumkul Myanmar team nak chu dik nak umlaw tlukron nak umlaw lai a zulun nak jong umlaw chucha a Myanmar Chawza Kaple UEC bom in team nak to than utia no na to USDP ni khledan nak umlaw mi le athiang lim mi team nak asikho na ha Chawza Kaple UEC ni team nak an to than a hertia USDP thongset nak an chim ti in DVP ne tia Myanmar ram Chawza kapni tlang sumi sham klai phu he zungza ram dai na sar kho nak ding le chu ram dai na a kho nak ding a I chai phai na a a chun tim chia kan si ram dai na chai phai tu committee zong kan sar tia an than asina in Chawza ni rashang tia athan min ha e sham klai phu ni chun Chawza kapni an sar mi ram dai na chai phai tu committee hi ram dai na asar tu tak tak asile silo chu kan zau na lai chu tia chathan a an chwa ve tlang chung shem klai phu dang zong ni ram dai nak chu a hau pau ni du mi asina in hi committee ni hin zaida am hai thak tak tak mi asi ti mi chu chan sin a alang te kau lai tia achim ve Chawza kapni chankar lak chung ka dau nak mol ding in chathan zong achwa kau bu a hun cheu khat a chun ni hin tiang ka dau na ong teng ri tia RFA ni tia DVC azau tu angai tu nan zati chongalong lo na tampi kan ngai lewong bar hai thunjana kan tong than tin halai